Dobrodošli na kanal Životna sila. Ova lista voća vam može pomoći kada ste na dijeti da znate da ne preterujete sa njim. Navedeno voće je puno važnih vitamina i minerala, ali je također i kalorično. To su banane, avokado, kokos, mango, suvo voće, kao što su urme, suve šljive, smokve i suvo grožđe. Uključivanje nekoliko navedenih voća u svoje obroke može vam pomoći u povećanju dnevnog unosa kalorija i zdravom dobijanju na težini.